wokubuke ngakini mangabe kunemicimbi khona utshwala buhamba phambili kakhulu uyobabona abantu sebegedeza ake sizwe izwi ukuthi lithini uma umuntu uNazarethe kufanele enze njani uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kuba Israyeli uthi kubo uma owesilisa noma owesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo sobuNazaretha uma owesilisa noma owesifazane eseqoba ukuzahlukanisa nomhlaba ithi akaphakame athi ngiyayikhetha inkosi yasebuteni bamaNazaretha azimisele kuJehova ithi kodwa beseyimisela kuJehova akazahlukanise newayini hey omaNazaretha hey zehlukaniseni nentandokazi yena amasayida Muhammad ngithe wayethu baba uma siya entabeni noma kuJulayi suke siyothatha imithetho suke siyovuselelana ngemithetho siyozukuvuselela mhlawumbe nawe usuqalile nje usuyaphuza akekho ophuzayo ngakini akekho ophuzayo ngakini lapha phakathi kwethu akekho ophuzayo akekho okhothayo ophuza amasayida yebo funda akazahlukanise newayini notshwala obukhala akazahlukanise newayini notshwala obukhala hey maNazaretha ekuthangi ade silapha kunenkonzo yesimayo hayi sinewayini ade sinesimayo esiqhamuke ezulwini esisinikezwe unyazi lwezulu ade sikhona lapha ngoLwesibili khona indaba engiyengidale ngixoxe ukuthi ngapha ngakithi inkosi yakwaZondi yathi akuzothandazelwa abefundisi abadala asebahamba yasizwi lalifundwa umfundisi waseSheshi ithema ngabe seyiphelele lenkonzo siya kupheleni wasethi bonke abayimisele ukuthi bazodla isimayo bathi abasondele basebeshawulayini kwasukuma nezigebengu ngayibona ikonfisa igebengu ikonfisa yakho ngamzwe sekhulu bethi isicephu sami bahlele ezitulweni ngasishaya phansi isicephu sami ngamzwe sekhulu ngathi hayi ungabambeli lalela azayizolo phela iBhayibheli lithi akazahlukanise newayini notshwala laba banika abantu isimayo sewayini vatkhatan ya angaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala ya angaphuzi namanzi ezinhlamvu zevini angaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala kwenze njani maNazaretha kwatholakala nabantu abagcotshiweyo sebezibandakanya notshwala ya kwenze njani yeah zonke izinsuku zokusahlukanisa kwakhe angadli utho olwenziwe ngevini noma ngezinhlamvu noma nangamakhasi ya verse 5 izinsuku zonke zesifungo sokuza ubani owabuye wathi gundani maNazaretha ubani wathi
ubani awuphinde mshumayelele leyo ndawana izinsuku zonke zesifungo sokuzahlukanisa akangalibuculi ikhanda lakhe kuze kuphelele lezo zinsuku. Ukuphelela kwalezo zinsuku uthi ushone phansi emhlabathini. Ubani awubheke lo seduze kwakhe, buka lo seduze kwakhe ukuthi kunjani ukuhamba kahle. Uhamba kahle eduze kwakhe. Phela sifuna indlela yokuya ekhaya. Sifuna ithi incwadi yabahluli 13 abahluli 13 ubaba inyanga uthingo inyanga yezulu yebo inyanga yezulu yayifunda njalo le ncwadi abahluli 13 verse 5 ngithese ngifike qatha ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana impuco ayubekwa ekhanda layo yayithi ke inyanga yezulu umkaManoa kwafika izwi kuye lathi bheka awuzali isho njalo lapha ngeke uyinyumba uzawukhulelwa uzale indodana yafunda ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana impuco ayubekwa ekhanda layo ithi uyakhulela uzale indodana baningi abantwana esibazele nabami bagundi khaya nabami futhi bayadakwa utshwala silamlele inyazi lezulu baze bathi maseyidakwe bathi phupha sekulekwe nakwashembe wehleka silamlele inyazi lezulu umNazaretha ebungacishe emva kwethu emakhaya oba ngokuba umntwana uyakuba umNazaretha kaThixo ilokhu azalwa yabona lelami ekhanda angilazi noma maligundiwe ukuthi libhekephi angilazi elami ekhanda lingenazi inwele ukuthi linjani kodwa ngiphila nje impilo efana neyabanye impilo sizothatha imithetho bathi sizovuselela imithetho bathi bheka uyawukhulela uzale indodana iyoba umNazaretha kaThixo ilokhu iyazalwa impuca iyubekwa ekhanda layo yayithi inkosi inyanga yezulu ithi nabakunda amakhanda